باش خوندکارین هێژا و دەلال شخوا ئیرۆ وانەیە me yarefane hayê ez bi hêvî dikim xwendekarên me hêja hûn jî pirtûka xwe seropela 135 vekin yan jî 134 vekin ji ber ku waneya me helbest e ji xwe bi navê Hûzanim. Piçekî em ser nivîskarê xwe Feqê Teyran dest pê kir biştexirin piştre em ê bên ser helbestê û navbaroka wê na piştre em ê helbesta xwe bixwînin. Ji xwe Feqê Teyran helbestvanekî Kurda yêkevnî klasîk e ku bi navê wî Resen Mihemed e ew ji binemaleke Mîrê Miskê yanî ji Miskêye xwe yanî ji Miskê dayîk bûye û wek Mîrê Miskê dihatin naskirin yan jî ji binemaleke Mîran e. Ew li gundê Miskê di sala 1590 de li gundê Miskê ya girêdayî Hekarê yan jî Colemêrgê Hekarê û Colemêrgê ji xwe hem navê herêmekê ye. Got li bajarê Miskê me got hatiye dinyayê yan jî ji dayîk bûye ji xwe gelek helbestên wî hene. Tiştê ku bi kurtasî ser wî na ser jiyan û yan jî em bêjin ser mirina wî na ku di sala 1660 de li Miskê koça dawî kiriye û wê de jî hatiye veşartin. Gelek berhemên wîn hene em karin hineka bînin ser ziman berhemê wî wek dîwana helbestan, destana Şêxê Senaniyan û qewlê Hespê Reş. Evane hepsî yê navdar bûn ê ku Feqê Teyran nivîsandine. Ji xwe Feqê Teyran bi gelek navan dihat naskirin. Bi gelek navan lê hatibû kirin û pê dihat naskirin. Yek ji wan Mîrê Mihê Mîr Mihê dihat naskirin. Ev ji kurdekê hatiye ji binemaliya wî ya mîretiyê. Ji ber ku me got ji binemaliyeke Mîr ji Mîr e ji Mîraye yanî ev ji ber vê na jî ev nav lê hatibû kirin. A duyem navê Feqeyê Gerok ji ber ku wekî Feqe ji xwe Feqe ew kesên ku wek derwêşa bûn ku li her derê digeriyan li zanistê li zanebûnê digeriyan. Ew jî ji ber wî gera wîna ku li herdem li cîhanê li gelek cîhan geriyaye ji bo zanebûna xwe ji bo zanistê ji bo xwezayê tiştê girêdayî xwezayê nas bike. Ji ber vê na jî ev navê Feqeyê Gerok lê hatibû kirin û Feqê Teyran ji ber ku li gorî ku gel yan jî bi awayekî hatiye vegotin ku bi dengê yan jî bi zimanê çûkan yan jî bi zimanê Teyran dizanî. Ji xwe evaya tê wateya ku hezkirina wî ji yan jî hezkirina gel jê re heta çi astê bû got ew cihekî taybet cihekî mezin dabûnê dê heta got ev wek efsana wekî tiştên efsanî em karin bêjin got li dorê gotibûnê dê heta gihan dibûn asta ku ew bi zimanê Teyran dizane. Helbestvanê me yan jî hozanvanê me ji xwe hozanvan tê wateya helbestvan dibirde. Helbestvanê me Feqê Teyran gelek helbest nivîsandiye ji xwe divê helbesta wî na de a ku bi navê Hozanim bi zimanekî biyanî nivîsandibû yanî bi zimanê erebî bû. Ji ber vê na jî ev nivîsa ku ana em bixwînin werger e yanî werger e ji zimanê biyanî me aniye zimanê Kurdî dibe ku ji teşeya xwe bingehîn ketibe. Ji ber ku teşeyê em zanin bê çi helbestê heye dibe ku teşeya wî heye ew ji teşeya xwe bingehîn ketiye lê çi parastiye navberoka helbestê tenê hatiye parastin. Ji ber vê na jî gava ku em dixwînin em dibînin ku na ji bihe teşeyên helbestên Feqê Teyran ji ber ku teşeya wî na bi awayekî dihat nivîsandin awaya werger e ji helbesta wî ku bi zimanê biyanî hatibû nivîsandin ji ber vê na jî bi teşeyekî dîtir hatiye nivîsandin yan jî dûrî teşeya a helbestê ku Feqê Teyran dinivîsîne lê hema navberoka wê parastiye.
شخوات ده هلبستي ده ام كارم بيجن تشتي نافارو قاعد هلبستي ده نشاندان سكناندن یا جی برخودان یا جی چاوا هلبستوانی مل همبری بگان سکنیه چاوا تیکوشین و خبات کریه چاوا هلبستین خال همبری وان دنیوی ساندن ل او لگل هجار لگل کسین فقیر کسین هجار کسین بندز دسکنی اللي همبری کل همبری بگان شوانه که امی هلبستا خوشی بخوینن بهتر و بی زلال کرن هۆزانێکم هاتم وێ دەرێ هەیە هەبتن دەنگێ بەگان نویسکارم لەسەر قاغەزا سپی نەدچم مزگەفتێ نەدچم دێرێ گەر لە چۆلێ تازیژی ببینم دکم قێرین و هەوار چەندێژی خزان و برچی ببینم دلێ من ji بۆ وان لێ ددە بالا خۆ بدنی خوێندەکارۆ ئەم بێ چاوە هەلبەستوان دەبێژە ئەز هەلبەستوانێکم هاتمە وێ دنی یان جز هاتمە وێ دەرێ هەتا هەبتن دەنگێ بەگان حتا گۆ دەنگێ بەگان دەنگێ دەسهەلەداران هەبن ئەزێ بنیویسینم ئەزێ دۆزا مافێ کەسێن هەژار کەسێن بندەست بکەم حتا گۆ یعنی ئەز تازیژی ببینم و ئەز بەرچی بنم ئەف چ قاسی ئەز ئاستەنگیان جی بکشینم گۆ ئەز سەر وێ دۆزا خۆ بەگەرم ئەز بەناگەرم ئەزێ هەر هەبم مادامی کو یان جی ام بیژن دنگی بگا هبه دنگی دسالاداری هبه و دنگی مجی وک هلبستوانا لپیشبری وان هبه قدر و هر روزکی بکنه و بگوتن ناوی ملتی بلنگاز هیدی و پسنی من بگوتن زاروک و بخوینن و بنویسان دنی بیژن روژن دل شواتی و درباس بن و ببن روژن سر بلند و خش و به زانبونا خو جکولتی و ستمیا یان جی ستما بگان دور بکوین اوایت بده که ده چه دبینم هیوین وی جبو به شروجی گلگی هبون و هری و روژک به اب کسین بندست بوان هلبستی ما و باندور ببین و لسرخوا بسکنن و هری او دنگی میک و آنکا دوی دماغونی ویساندیه دنگی وینا و ندا بجی و هری دی پیش روشه ده و روشه کش روژا دنگی من بیودان و اب هلبستی من بین گوتن و زاروکن ما سری خوراکن و بزمان خواب آخوین شوه خوندکارن من هجا ایرو رو و ام دبستان خودنه یعنی او هیوین فقط تیرا راستی بجیهاتنه بو ایرو رو ام دبستانی خود بزمانی خود دخوینن بزمانی خود فیر دبن هر وها او هلبسی نوی گرام بوها و ام دخوینن و ام تینن سر زمان یعنی ام کارم بیجن حتا آستا کجی او هیوین فقیت تیران بو دپیش روژی ده دمده و گزاروک دیدن راستی جی گلک جوان پیک هاتنه گل وی چیبن وکا سردما بوهار میرگو زوید تمویشیم به آوا زلال دی بزی جسر کانیا نامینه فقیک لبردریا جیان حزبکن و تمشر بکن هون جی جن زاروک و هون همی لهمبری بک همبری زوری بالا خو بدنی یعنی دی گاواگو آزادی هبه گاواگو سرفرازی هبه دمسال دبوک چه دبوک دمسالا بوهاری یعنی هر دم جمرو بک بوهاره چماش برگو بوهار حتم آزادی حتم خوشی حتم رنگ جهان توی دکه بشاهیه ده دکه بخوشیه ده دی گاواگو مروف کسین بندست نبینن کسین دسالدار مینا بگان نبینن و هر دم جمرو وقت چه به وقت دم سالا بوهاری به دوی دکی دتشتک نشان کریه گوتی جیان حز بکن و هر دم شر بکن من بالا خوابدی کسی کو جیان حز بکن و یجبو سردستیا یان جی دسالداران و هر دم شر بکن حتم جیانا خوزایی جیانا که وکهویه جبر بیناجی بیجی جیانی حز بکن یعنی جیانا خوزایی حز بکن تجاری خواه بندست نبینن حتم شر بکن جبو وینا هون جن زاروک و هون همی بالا خو بدین خوندکارین هیجا گودوی دمیده چاوا امزانن گشتی جی گود دما پیشیده گو چاوا بگ دسالداری خواه لسر جن فقیر بون جن اید هری ای بندست بون دوی جواکه ده دوی ده که ده بانگ لواده که دوی هون جن رابن سرپیا بسکن شر بکن دوزا مافی خواه بکن یعنی بریا 3 سالانه اونی بیس هیه کوچاوا دوزا مافی جنا کریه دوزا مافی زاروکان کریه
دوزا مافê ê mirovahiyê bi giştî kiriye li hemberî bek û li hemberî zorê. Ji xwendekarê me hêja vêdekê waneya me em karin weke hozanim ku me bi dawî kir bi rastî waneyeke pir giranbuha ye, helbesteke pir giranbuha ye. Feqê têran em pê pir şanaz dibin dema ku helbestvanekî mîna feqê têran yê Kurd hebe. Xwendekarê me hêja wekî ramana bingehîn gelo em karin çi jî vê helbesta me em derxin, em karin têkoşîna feqê têran li hemberî zordariya began ne ji we ev têkoşîna feqê têran li hemberî zordariya began. Temam? Têkoşîna feqeyê têran li hemberî kê bû xwendekarên hêjan li hemberî setemkariya began yan jî zordariya began. Li hemberî zordariya began. Têkoşîna feqê têran li hemberî zordariya began. Ev wek ramaneke bingehîn em ji xwe cêdigirin got çawa wî ew têkoşîn kir û got ez ê têkoşînê her berdewam bim ta got dengê bega hebe em ê jî li ser piya bin û em ê têkoşîna xwe berdewam bikin. Xwendekarên me hêja dibe ku hin wateyên peyvan hebû ne zelal bûn va em ê vêdekê ji xwe me nivîsandin me ji we dayê zelal kirin. Ji xwe me di nav re jî him me zelal dikir lê carî jî em ê dûbare bikin ji werê hozanvan yanî helbestvan. Dêr çi ye? Dêr cihê nimêj û îbadeta xiristiyanan. Em vêdekê bêtirî welan bêjin mesîxî. Xiristiyan eynî wan in. Mizgev çi ye? Cihê nimêj û îbadeta misilmanan e. Kesê misilman cihê ku dirin tê de îbadet dikir wêdekê jêr tê gotin mizgev. Xizan çi ye? Hejar feqê. Kesê hejar feqê jêr tê gotin xizan. Koletî çi ye? Kesên bindest çi? Kesê bindest jêr tê gotin kole. Setem çi ye? Setem zor û zulm e. Tim ji xwe berdewam. Gava dibe her tim yanî her berdewam dibe. Em pirsên xwe ana xwendekarên me hêja me çareser bikin. Gotiye di helbestê de helbestvan dijbertiya yanî piraniya yan jî em bêjin dijbertiya helbestvan piranî li hemberî kê ye? Li hemberî began e. Dijbertiya helbestvan li hemberî began e. Dijbertiya helbestvan li hemberî kê bû? Li hemberî began e. Li hemberî began e. Tamam xwendekarên me? Ana em bên pirsa xwe dîtir. Gotiye helbestvan li hemberî zor û setema began berxwedaneke çawa danîşandan? Berxwedaneke bêhempa. Bêhempa nîşan daye. Berxwedaneke bêhempa nîşan daye. Bêhempa nîşan daye. Pirsa bêhsêyemîn dibêje çi? Gotî feqê têran kengî ji dayek bûye. Ji xwe xwendekarên me hêja dibe ku gelek awayan hatî gotin yan jî dîroka ku feqê têran tê de çêbûye. Tiştî em bêjin a herî nêzî rastî di sala 1500 li gundê Miskê ya herêma Hekarê yan jî Colemêrgê em vêdekê deynin bêhtir wê zelaltir be. Ji dayîk bûye. Tamam.
تمام خوندکاری مهیجا ده سال 1590 لگنده مسکی یا هرما هکاری جولمرگی جدایک بویه. خوندکاری ما آنها ام بین سر جورين ويناش فما بريجي دواني مي بري وينا ام باش سر جورين هلبستان اشتغلي بون سر آليريك دستاني ابيك و باستورال قلق جورين وان هبون يك بيك جي مخشك داشيرو وكرن شخوا اف هلبستان مخوندي كيشا جورين وينانه از باور دكم قوهوني زانبن شخوا هلبستان ما هلبستك ليريكا ام بينم بيراخوا هلبستي ليريك چوابون او هلبستي كو هستي ده لبيشه يعني هردم هلبسوان مخاطبة هستان دكه هستي مرود دخت افگره ده يعني جي جوش و خروشك بالمنزل برنگکی جوش و پروش تیبه گوتن یعنی گاوا گو هلبسوان و هلبستا خواه دبیجه کسی برانبری خواه دخل جوشك و خروشك بالمنزل و مخاطبات چه دکه مخاطبه یا هستان دکه بهتری وینا. تمام خوندکارین می هیجاش و وانا یا ما بدکی بداوی دبه هیوی دکیم که وانا با آوای کی زلال گهاشت بوه و سرگفتنی جو همیا ورد خوازم ببینند خوشیده.